Odleža ti, Bogano. 3 godine, 7 mjeseci, 2 dana i 8 sati. I gdje ćeš sada? Hoćeš u Split kod one tvoje? Nije bolelo ono u Splitu, ne u Sarajevu, šta pričaš? Hajde. Slušaj, Grdobo, ja i ti više nemamo ništa. Ja i ti smo gotovi. Ma niko nije završio s Grdobom dok Grdoba ne kaže da je završeno, ješ čula? Pa šta bi bilo, evo, šta bi bilo da sad on uđe u kafanu? Šta će ba on pored mene i Damira? A tu si tico sunce ili ti jebem da ti jebem. Sve će Grdoba da vas pobije, sve! Psiholog. Neko ko neće naljutiti teroriste da pobiju ona govna tamo. Taoce. Taoce. Pa šta ćemo? Ništa. Šuti i ciljaj. I čekamo pregovarača. Vidiš šta se zbog tebe desilo. Sve si ovo ti kriva. Ja kriva. Jesam li ja sinoć upala ovdje i mavala pištolj? Ti si kriva. Ti! Ja samo hoću da mi kažeš da me voliš. Ali ne volim te. Ne volim te. Znaš šta, možeš me ovdje držati 10 dana i 10 noći, ja tebe ne volim. Basta. Evo, ja sam slučajno student medicine i mi smo baš učili o tome. Ja sam čitao da kad podsvijest nešto želi, svijest neće to da uradi. U stvari, ona želi jedan strastven odnos s vama. Ma je, želim ga kao mater ludu čer. Ajna, Bona, pobit će nas. E pa dobro. Niko odavde ne ide niđe dok mi ne kažeš da me voliš. Niko niđe, ni makac! To je to. Zato su blokirali cijeli ovaj naš kvart. Naš komšiluk. Jaja, rekao si da se to nešto desilo u Birtiji. Ja slušao sam na radiju, kažu, Otmića drži taoce u nekoj kafani. To ti se desilo u San Remu. Kod Marije? Jaja. Ludio. Sunce ti kalajsano, Faruk i Damir. Ma šta Faruk i Damir? Pa Faruk i Damir nisu noćas došli spavat kod kuće. Pa misliš možda da su oni... 1000% su tamo u kafani. Bubo, djeca mi taoci. Glavni, nosi oružje. Inspektor Murga, gospodine. Jeste vi pregovarač iz ministarstva? Eto ti si. Ja šta sam ja. Čika, iza te! To sam ja, Čombe, ne mogu da se probijem. Mislim da znam ko će odnijeti picu. Halo, momak, pusti tog mog. Znači, čika, iza te, to je kao neka vježba, jel? Moj djavola. U kuhinju. I što je ovo, gdje su te pice? 3 sata ih nema. Šta se ovo radi? Jebem! Pa šta ti je, prijatelju? Pa ovo je vježba, ti se pravo udaraš. Rukfaš, pa šta maj, šta i ti učestvuješ ovo, ništa nas ne smije iznenaditi. Neka ljudi, maknite mi ovu ženu, ubij me,